Utorak, dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, 26. po novom, a 13. aprila po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi svetog sveštenomučenika Artemona Laodikijskog. Osvjetiteljem blagočesno Božim i mučenija put prošedi dospija, ugasil jesi žrtvi i pobornik bio tvojemu stadu bogomudre, tjemše tja počitajuše tajno popijem ti, od bijedi zbavi mi prisno tvojim i molbami Oče naš Artemone. U strašno vreme po hrišćane, tokom vladavine rimskog cara Dioklecijana, u maloazijskoj oblasti Laodikiji živeo je sveštenik Artemon. Čuvši da se njihovoj provinciji približava carevi zaslanik Patrikije sa naređenjem da muči i ubija hrišćane, episkop Laodikijski Sisinije je, zajedno sa ocem Artemonom, okupio hrišćane i rekao im: Deco moja, čujemo da u grad dolazi Antihrist, Patrikije, koji će ubijati hrišćane. Neka vas ništa ne rastavi od ljubavi Hristove, ni oganj, ni mač, ni zveri, niti makoja najljuća smrt. I zaista, carevi zaslanik je odmah, pošto je došao u grad, uhapsio slugu Božjeg Artemona, a zatim videvši da je nepokolebiv u veri, stavio ga na strašne muke. Ubeđivanjem, laskanjem i raznim pretnjama nastojao je da ga ubije. Artemon je sve hrabro i trpeljivo podnosio, istrajno se moleći Gospodu da ga u stradanjima ukrepi, a mučitelje pomiluje. I voljom Božjom dogodilo se da je sam mučitelj, carevi zaslanik Patrikije, stradao na mučilištu koje je pripremio za hrišćane. Tada je prezviter Artemon bio oslobođen. Posle tog čudesnog događaja i izbavljenja blaženog Artemona iz tamnice, mnogi neznabošci, uvidevši silu Božiju, spoznaše istinu o jednom Bogu i primiše sveto krštenje. A sveti Artemon primi od samog Gospoda poruku da ode u azijsko mesto Vuli. Još mu je rečeno da će tamo mnoge izlečiti od raznih bolesti i da će mnoge prosvetiti hrišćanskom naukom. Pošto je novokrštene podučio vrlinskom hrišćanskom životu, Artemon je, oprostivši se od episkopa i naroda, krenuo u Aziju, u mesto Vuli. Po reči Gospodnjoj, svetitelj Hristov je mnoge neznabošce priveo k Bogu i učinio mnoga dobročinstva. Zatim su ga neznabošci ponovo uhvatili i posjetli mačem 304. godine Gospodnje. Tako je sveti Artemon primio venac mučeništva i preselio se u Carstvo nebesko.